Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Bakmi ya kapuli putih ya kajela oba lakmen rembui. Ula keren syai baka sorkar kam dan jing temu ban penrong kum kinong hikai defisit ya kinong hikai adhong ki badang penlong ya kajing hi haduk menta hapo kalama jang Federation of All School Teachers of Meghalaya. Ula ong bakumba ula keren hapo kador barmang tingka kabadang syudam ka sorkar kadang bishar bnia ya kajing lut jingsem ha kabayadai bat kajing penkiu ya katulop kinong hikai adhong. Hakaba ula kerpat ya kinong hikai baki day ban snowtu ya ka ay baka sorkar kale nakabanta jongki. Laban kedaw baki nong hikai hapok kalama jong Federation of All School Teachers of Meghalaya. Kila penlong ya kajingak hi haduk kini kisni ban dawa pan kiw ya kajing siung. Bat kila berngemru ban penlong da kajingak hi kabating ha uyayong lada ka sorkar kam la ban pen urlong ya kajing dawa jongki. Hakawai pat kaliang Menteri Bakmi ya kapuli putih ya kajela uba la kemen rembui. Ulaya tu hakini ki kendak sengi baladem ka sorkar jella kaladep ban pelat enrup hok lo tingka nak banta ban siu ya katulop arbanai jong kinong hikai samagra shiksha abhiyan bat ka State Education Mission Authority of Meghalaya let's see kaladep ha shiki district kumba ka sorkar kalakular shakinong hikai. Habakali ubak rembui ulaya tu bahaka arpo kandai terik menta ubanai. Hakapor baki menteri ke jella ki dan Delhi. Ulaya jingtep baka sorkar pedeng kan pelat no ya kepisa enrup para klotingka ban siu syakinong hikai SSE bat ondala yo ya kani kepisa onla ban siu sau banai katulop kinong hikai. No karai kam day kaba suk ya ka sorkar bat syurai. Kano karai ka long ban sustainability. Bat kabala ban pendep ya kakula. Tak kaliang jonga ka sorkar jongi ngilayo i babarok ikan ki bangya ngila kular ni persyang pendep. Undan kaweru basaten. Ngila persyang pendep nado ikam kaput. Ngila persyang pendep nado ikam karmator. Ngila persyang ban pendep ya ki ban ra ya song susan sain hapok ajalla. Kani ka degajing persyang ka jongi. Bat ni gide bandon ka mutual faith ha kaliang ka sarkar. Tadeng ta kadaw habangi ong kumta kamot ngingi happe. Ya ka ay kumaon manne kabalong sustainable bat kabangla ban pendep. Kamlong ka ban syurai ban rai pendep election. Ndrengi rai na banta ka jingbit jingbiang. Ya ka banta kanong sustain hakini snen banang banang. Kai bat pidan bandong na banta kinong kai bat gi badang pelong sa eng jing ki kini ki adhok bakwa ya ban itu defisit ki ka deficit system kan nomor lang dalay lero kata I will make it very clear baka sarkar kam don jing thu bat kan nom don jing thumuro ban penrong adhok prong deficit ya ki adhok kang ngalakren hapo yung darbar ngalabatay siya ba ka sarkar kadang walk out ya kajinglot kijing sep hakashibna ba hakashisnem nang takat no ban enhance nang takang karpat ya ginahika ba kide ban snguthu ya ka ba sarkar katre haka arpo nriu na arpo nyotrik nam kamau bah katre ka sarkar makhalia ka de light nriu folklore syaka SSA ba kinsiu ya katulop na kabenta arbnai bat ngatharai na klem yo ban kontak kiri arsngilaisi ngatharai napo ka smam yo kilapha sapok district bat ngi ya kabangi lakula banle nakaleng ka sarkar dabas ngupuram yo chibisa niulap pelait ya kapisa ndri pokro naga state ban mit ya ka eka ba ngilakularin